Man laka konsuensi kajudon kajing kini tiket apa dengki kertong. Ban namau lai hadok perangut ke bakuat tiket naka VPP banyak kuni ke election MDC ke ban salong. Bot sahama orang keneng konsuensi. Uba having stone karapan uba dewa MLA ka VPP nama orang keneng. Ulai itu baki don sangut kirang ba balapan tiket ban yakun ke election MDC na seorang kam konsuensi naka tiket jong ka VPP. Ula pentip ba hakaban nengkong kidon nyungut kidon kersan kau VPP ke balapan tiket. Henry hadin ke langut ke laken ronde no marhaduk mentah kidon setang sangut ke bapan tiket ban yakun ke election MDC ke bansawan. Ulai itu bana pedeng kini ke sangut ke syong hakarai jong ka Central Executive Committee CEC kau VPP bakin shim ya karai yanu kinjid uway na pedeng ke sangut ke balapan tiket panlong ukertong ke seng hakani ke election MDC ke bansawan. Uni UMLA kau VPP ula pentip ru bakin ni ke sangut ke balapan tiket ada kimyo ru ke larai ban ya terelang ban wanra jingjob ya kertong kau VPP ada ai tiket haunu unuro. Ba having stone ulai itu ba keseng rengkat kinong kesan ki haban tre shitom hakani ke election MDC kanang ba ukertong ba keseng kan penyeng unyo ya ke jingjob kumba ka VPP kala job hakani ke election MDC MLA ikwa roban job hak election MDC seorang kam konsuensi ke jingakun kan long ka ba internet namar kau VPP kan hapan kun pesya yo MDC benta upa penyak cingsem uba dai ke NPP bad uba long ro ke juga por UCM jong kaki HEDC kumbalong haduk menta ya ke election MDC ngimpat tip lanu kan long aga baka sorka celaka 4 penbana lanu ke election MDC kan salong andai ke jingya kini tiket apeng kertong ka jor ba alas ngotho bana maurang keneng ke banyale kendai VPP, ke NPP, ke UDP, bat kibai kiseng kiba kinsapan bana ya ki kertong jongki kini kisngi bansawan. Kumban jukdau hadin ke jingjob dan burom jongkau VPP ya kini ke election MP ke perang sudab lembah ke jing kersan borba jongki pait ba kini kala penlong ya kinong elam bakin yo mensim lembah ke jing kersan jongki pait ba pada kini ke MP election kau VPP na po maurang keneng konsuensi kayo arpulai jar sanspa kat lai vote bat kani kabala penlong bikin job dan brom bat kumjuru ba having stone hak election arpulai la penlim ikiwei pergi kertong kumba UDP NPP da kabau yo katwei hajar sauspa arpusa vote